Assalomu alaykum tug'anlar. So'rovdan bitta. Men qishki pro olishim kerakmi? Javonga qo'yib minsam ham bo'laveradi. Men proam jozig'ida futbolka tushib olgan. Proamda futbolka bilan turamda. Shuni bilganlar bormi? Aleyküm assalam. Жақсыңар ғой. Мына права алчу адам неме қыл? Зимний права аласың. Гайтоста неме іш беретем саға. Зимний права алып ал. Шарт менен түшүш керек. Шарт менен түшсең ошол жакшы. Праванын үсе сезонный болот. Ошону алып алсаң, праванын аркасында категориясын бастырып аласың. Үсе сезонкада. Ошондо моолор тамашалашып атырбы, жетсинде эле зимний права алыш керекпи? Меники да футболкачан түшкөм да мен. Аны кайерден алмаштырса болот?